Angithathe lethuba nguvusele ngumukele mbukele ekhaya la ukhona khona Dolongwe kaLdivila Ngwane la nikhona khona la sikhona khona kukaMhlushwa sishito kasathi kulabo labantu awufika early kutaba nemthandazo lomfishane kuthandazela lo msebenzi njengoba nje sekubonakala ngemaswati la fiki early athi kwamele sithandaze namuhla njengoba kwendeka umsebenzi uyachubeka ngiyabonga umsebenzi uyachubeka njengoba uchubeka komsebenzi maswati latimisele ukuthi atawufika early akhona kuthandaza siyathandaza nyalo baholi nawe la ukhona khona ekhaya ungabambisa lo msebenzi ngemthandazo kwenda siciniseko phela amaswati akithi ukuthi emafufunyane nemadimoni konke lokungalungi kahle
lokungahle kube i-hindrance yalo msebenzi kuliswe ngemthandazo. Nje la sikhona khona nalo maswati akhona babuye eSwatini laba bafike early namuhla already njoba nibabona laba bakhona laba fike early, so simemethela ukuthi ke maswati akithi lani khona manje ungalungiselela kusasa ugibela ude kaMhlushwa sitothandaza kanye sibe sonke kumemethela lani khona ukuthi sonzelani kaMhlushwa maswati akithi. Ngisho into lemaswati ngathi lo msebenzi sidanilethela bukhoma njengoba niubona ukhona. Sitawuchubeka ke sinivedeleke lokwentekako si the Swazi Voice silungiselele kona ukuthi sikanekise lana abaswati kuze kuthi nani kube malula kubukela lo msebenzi kulabo labangeke bakhone kuta kepha batawukhona kuyibukela. Ngicela ukuthi ke maswati akithi nathi ukuthi i-security i-tight ngalenye indlela nitawuba safe kusasa manita lana kumalula ke kufika lana ke maswati kuthiwa izo Faith International Ministries lapha kaMhlushwa. Mawufika kaMhlushwa emarobotini batabe bakhona labatani lanza batona ukhombisa kulabo labahamba ngetimoto kulabo hamba phansi batawubona mhlawumbe kunebaholi yonke lendlela letana ukukhomba yonke lendlela ukuthi nigcine nifikile lapha kaMhlushwa. Kuyashunyayelwa manje asesiye kumfundisi lokhona lotawuvela naye emholi. So unentawole udzingeka abantu labakaba nekholwa sisesinawo. Hallelujah. Udzingeka khona ukuze sitakwenza njani. Sitawumoba bantu labadawukholwa ukuthi leli gama linemandla ethi kwemimoya nangaphasi kwemhlaba. Ethi kwemimoya lesemkhathini. Ethi kwemimoya le. Hallelujah. Linemandla leligama lidinga umuntu lonesibindi lotalethemba akashiya hlala uNkulunkulu akaguquki. Haleluya. Encwadini yaJoshua 6 cela simvulele ubaba libonga Maswati akithi bakhona labadzala bethu bakhona labancane kunetinsizwa kunetintombi kunemajaha emaswati akhona athelekile khona lapha kaMhlushwa. Wami ke maswati ukuthi nginikete sithombe emqondvo ngato tithombe ukuthi kwendekani kulamaswati lafika enyalo ebusuku. Angisho ke ukuthi wena ungacabanga ukuthi kulanga ekhathi kuphela emaswati akhona nalapha ngaphandle umsebenzi uyachubeka njoba ngelikhombisa nangaphandle emaswati athelekile i-security ikhona kubhifiwe kuyasenjetwa kakhulu. Benginikhombisa nje sithombe emcondvo ngaphandle emaswati akhona ngiyachutshawa kakhulu. Thabo kunjani mfowethu ngikuvusele ngaphila Thabiso ngivusele babukele emakhaya ngasisibuye lapha selight ngala mfowethu ungasho ukuthi kwendekani kaMhlushwa manje lesibonako lana leadership nani baswati akithi uthi indzawo lesikuyo already bawo bathelekile bakhona kuthiwa madima kusasa and is highly secured. So ke sivile sebawela abaningi sebalele egedini Thabiso kuthiwa kuvaliwe emakhona gate balele khona batawuvuka ekuseni ngebethe khona la. So ke ngaphela amagede lo avaliwe Thabo ligede imathamo molivaliwe nemananga akavalwa ukuthi angeke avulwe kushayele isikhathi lokusho ukuthi kusasa ekuseni nakuvulwa bawe batawuseleka babe baningi njengoba uyabona sekusephidli khona la. Yeah. So ke siyanikhuthaza amazwi ukuthi sukumani nite khona la kaMhlushwa kuyathandazwa njalo nje sibambe inkonzo
baningi bawo labakhona labanye bayabhukhile endzawo. So we are expecting ukuthi bawo labaningi bavele lothandazo akusiyo kumsebenzi wama-comrades kuphela. If uSwati noma la eMpumalanga you are here, you are also invited to come ute ube khona la Thabiso because ngumthandazo nje kuphela kuyowuthazwa livele eMaswati lilibharage likhulule. So ke ngumsebenzi wethu ke Thabiso ukuthi sikumemetele lokho ukuthi wotani bazoda kithi utothaza labantwana benu uthaze lelive likukhulu eMaswati kuyakhusela futhi kuvusa ispirit semsabalazo. So we remember why we are fighting. Yeah. Thabo mhlawumbe ungasho ukuthi tekuphepha kulendzawo time kanjani mhlawumbe ulandzise nje eMaswati ngetekuphepha nesecurity ukuthi labanye emswati mhlawumbe awusaba ukuthi mhlawumbe akusinzawo lephephile tekuphepha time kanjani. Thabiso tindzawo letilapha tiphephile Thabiso njengoba masipala wendzawo kukhulunyisiwe nabo makhansela nelisondlo lelikhona la siniketwe wonke lo mgwaqo longenako nalokuphumako lokusho ukuthi bonke balendzawo bavumile ukuthi sidaba nemsebenzi lapha batasibambise. Kodwa angisho ukuthi ama-security companies lesinawo mathathu Thabiso lehlukahlukene lakalekise khona la ubuka ngaphandle la tawusesha umuntu otingenako nalabata ugatsa abantu ngekhathi kanti ke i-access Thabiso i-security issue ukuthi abantu bayawuseshwa bonke kungena la ngekhathi baseshwe kahle. Lokusho ukuthi ke sibe siphephile Thabiso njengoba ubona nawe la uphephile sibambe inkonzo nyalo kuyawuze kusohluju kude umuntu lokawenda noma tabathabanga ukuthi bantu bagathile kubekiwe even emaphoyisa emango alendzawo Thabiso akhona ahleli imshiyalo wa agathe imoto agathe bonke abantu iactivity lekhona khona la. So kusho sakhona siphephile kusasa kusema zokuthi noma ngabe ukuphi ungashesha ufike lesikhathi noma umsebenzi uqala nga-9 lokusho wona ukuthi from 9 until late umsebenzi ukhona. So suka nawe ugijime uye eMananga uthathe usuke eMananga ugijime ute khona la. Angisho ukuthi ngiyathi ukuthi labaningi batawufuna lokwathi Thabiso ukuthi sifika kanjani la. Seke mine kumelula mawukhonekithe kahle moli utawufika la mawufika eTonga uthatha direct lokutaka Mhlushwa. Lokusho ukuthi abantu abatawugibela kusukela egedeni batawusuka egedeni behle eTonga nabehla eTonga from Tonga ke Thabiso bayathatha bayawukhona kuthi ke bafike la kaMhlushwa. Mawufika ke lapha wehle emarobotini kaMhlushwa mawuhamba ngemoto ungangena eSasol garage uhambe ngalomgwaqo uzofika kaMhlushwa. Kodwa nawuhamba ngetinyawo hamba wehle emarobotini kaMhlushwa uyobe seyasishayela ke sikhona uyawushaya siyawudropa ke location lo free location sayithola nami ngangithinta kunombolo yami ithi 76150925 stand drophela i-location thatha le nombolo manje 76150925 ubamba le nombolo leyo uyasho simlo isidrophele i-location sawufaka nje i-location ka-WhatsApp etakuhola itokubeka la khathe holeni lokusho sesekumelula lukuqakatheke mloko kaze ukuphala futhi bebaningi sitawuthumela emaveni nangabe ligashane aninanze libuye khona. So ke kunjalo ukuthi ngicabanga ukuthi sebafibonile ngekhathi ukuthi kuhamba kanjani. No ngevakala labanye Thabo bengibatshela ukuthi sikhona la le ndoda yakithi uThabo mina sengiyazunda njengoba ngithi ngihlala ngala njengoba ngisho eMaswati ngathi uThabo uzile uzongibona njengoba nami ke nginayi manje sengiyambona ke ngithi ngifuna ukuthi ke sithathe iselfie ke sesiyayithatha ke iselfie nami ngiyanibona sikhona ke kusasa Thabiso angisho ngithi labaningi besengibasotile ngecontent monetization nabanye ke labangifisa ngokubasuka eSwatini betela yona babinze bajika kanti ke ngibayalile ukuthi bangakuphindi lokho ngoba bese ngibabamba ngokuthi nama accounts abo kufuneka usikwendiwe lo ABSA. So ke ABSA utabe akhona kusasa lisho ukuthi bafikile basicela utabe akhona ABSA bafuna ama accounts aka ABSA batawuta la batokwathi ukuthi babhalise bese ke sikwendela le content monetization to khona lokhu ena imali nawe la ka Facebook nawo liswati seswatini oyazi ibhethe zokuthi kunale ma eligibility usho ufuna ube ngetulu kwa 5000 number 2 bese ufaka le request yekucela Facebook ukuthi akumonetize
ubese ushintsha le location iba la sifaka nenombolo emva kwaloko uthi asewuyakwendela ke kanjalo ngicabanga ukuthi usothetha biswe emaswati atasikhanza la but ke the staff attendant abatawufika ekseni mase kusentshetwa uyoba ngesibe khona isikhathi attenda bambu labatawufika late kulo msebenzi Thabo. Ngicabanga sise kunjani Thabiso otherwise ayichubeke inkonzo la ngekhathi sekuvele kuyagcwala la ngekhathi ngiyamanga laphi Nawubuka Thabo njengoba kugcwala manje kusasa kutabe kunjani sasa Thabiso kutabe kuthephili kulendzawo le ngicela sheshe ufike manje sokumo uhamba ungalendikele liphutha lekufika noma lokutshela ukuthi bomangololo ngishito Thabo ngathi baphuma umbhejaza bacabanga ukuthi bakawenda ukuthi lo msebenzi ungabukeleki noma bacabanga ukuthi maswadingeke already manje it's a pre-prayer siyathandaza for a all night prayer already sekuvele kugcwele la ngekhathi kuyendeka so buyani ke maswada kithi sitabe simgathile kusasa esinisita ngawo lesitabe sinisita ngako asisibele ngekhathi emthandazweni Thabo lothandazo. Siyabonga ke Maswati. Asengichubeke nekuthatha inkonzo ke nibukele. Ude besingafisa sibeke injongo kodwa uNkulunkulu akangekho ngakithi. Ude besingawela leyo. Siyayibonga into kaNkulunkulu ukuthi iyakonzisisa sura ikasuke impimenta uNkulunkulu. Khuluma njalo ngemthandazo. Nayikhuluma ngemthandazo. Ithi wonke umuntu akangena emthandazweni. Hallelujah. Ena nawo ngena emthandazweni. Kunatinto uNkulunkulu atembula. Hallelujah. Sihamba la, mhlawumbe labanye bacabanga ukuthi kwabona lokhu bakusona emkhona. Kwathi thina uNkulunkulu kasamkhona ngengqondo. Nekuthi sibonene, bathi simkhona silandzela ngoba sewukhulumile ngifumana inasa. Hallelujah. uNkulunkulu lokhuluma bona lamuhla nangabe bekakhuluma nasendulo nanamhla wenda njalo uyakhuluma akhulume kulabangeba uthi manje nasikhala nasi lesikhathi lesisimisele na ngoba abantu abakade kufuna sikwazi ukuthi uNkulunkulu unenjongo nalesikhathi lesi. Hallelujah. Unenjongo ngaswazi lenze uNkulunkulu so lokhona kufika ukuthi umuntu ayekonele ahlangane naNkulunkulu akayamembulele injongo adathi akasekhoneni kwaNkulunkulu ayathi le role ayidlala ungahlaphalasi nje. Hallelujah. Lesinye isikhathi ukukhanze sokucabanela naye lo uNkulunkulu kodwa uthi usekhoneni bakhe umelane nezinto zaNkulunkulu takulesikhathi ngenxa ukuthi wena somkhonda ngengcondo sodadishe kakhulu. Hallelujah. Asesimkhondeni ngamoya uNkulunkulu utakwembula nakulesikhathi uNkulunkulu wake yebazana uNkulunkulu endulo uNkulunkulu namhla naphakathi uyabese akashinji yebelunge ngoba livangeli liyashinja but yena timiso takhe kakushinji wamisa nje because bakhe kwaba kanye kakaguquli emandla alokholwako avela kunakukhosi kaNkulunkulu lakumisendulo ukuthi lohamba ngaleti ndlela tamu leti nguyele ngingamehlisela ngcwele kude kancane. Hallelujah. So sidinga kuhlele kunyethelweni taJesu bantu abakethu kuze sinqobe sihlele kunyethelweni taJesu ungayina kokuthi umuntu uthini but asewufune kuva kukhuluma kwaNkulunkulu empilweni yakho. Hallelujah. Kuze sitawunqoba siyahamba ngokukholwa ngesiya Pero se
sabonakala ifuba balekama sipakela sesaba memeta babele fulaita soba betaba ndigotes sesande babele ya sewe bonakala ukululo tepeli sina bapeka kuwa kosti ubemba